Nah, Cek, kadang kapan bagi-bagi, Cek? Cek teh tamu menimuru dulu banyak kali. Alo ya Karin. Iya, si Tete kok ngagepor iki. Agak repot. Kok ngagepor payunan pulang, Cek. VIP na teh kabaragean cenah dodo. Iya, sekarang tere nambah na bulang tehnya. Bilih hoyong nambah na bulang langsung. Alhamdulillah wah Pinuhnya. Terus terasa pari na mata tilung mobil. Di mobil. Di Tasik. Itu ge di Tasik di Unsil saya, Cek. Kan alhamdulillah ya Allah tiasa patepang jeung cebonge. Alhamdulillah. Oh, warga we kadong kapan warga bagi Cek. Di mana Tete ieu? Tasikmalaya. Di Tasikmalaya itu. Alhamdulillah. Nyeteng. Bade penak sareng uas sareng cebonge. Aduh, ayo cenah teh. Ayo dong atau selfie atau video goreng heula ku cai. Itu di Tasik kotanya. Mohon. Sarehat sadananya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dua kubu cenanya dua kubu. Ieu mah di mana ya? Tasik. Sami Iya sami di Tasik. Unsil ya Di Unsil cenah tuh Teteh Haji. Jauh-jauh di Jugjug. Alhamdulillah. Demi sateng ece bonge. Ece bonge nya. Terus pernah sareng geus cenah? Alhamdulillah waras semoga sukses. Amin. Terus nuhun katanya.